Mabuyani salibonani. Vanotevela ngwevu zakithi. Ndibona face yangu yachiwe family yakwazi ukuvali vanoiziva. Vanjinji vanondibvunza kuti kati ngwevu zakithi dzodusa lini. Hayi, ndoti kuvali vigani zvilopa pasi kukulukulu kunoha vigani zvilopa pasi mbuye mupractiza koga zana madance moves mbuye mupractiza kukulukulu kunoha. Ngwenu atitodusa na November ke na December atitodusa koga ke ndomugazabwe kuti April tovetizana tisingapedze, tovetisonya tisingapedze na April. Hayi ndobvuma chinhu chinobikiwa ngwenuwale. Hayi vasana vangu vakahema vasana vangu vakahema koga kwangwenuwale vakati iko veni mujaiva family meeting, vakati mujaive family meeting apaye mulike musubscribe kuma YouTube kuma TikTok motiwana. Tapa ingwevu zakithi YouTube TikTok notiwana papaye uwilile nzimbo dzoso zilike utame kozo ngotiwa kutila kuti bendi yakainkwenyu weimilikile pehupi chanomuthembisa ikuti ko kunoha kukulukulu sungani hangu ya kunoha kukulukulu ngwe vaisana vandigadzabwe kuti ko chinobhikwa ngwenuwale ngeno kuzinyala. Vati vakahema vaisana, vati vakahema, so vakati ndo apakuna vakadzikulu vachikula kanyi kwenu vanoti vakahwilila unovona vezunguza mihoro kugavejemu vekumbula vutswagwa havo. So sungani hangu vanhu vakanyi kwedu April album inoha na April chikalanga chove chimbiwa ipapo ndovoka.